iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 na metero 22. mu rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi ry'amerika. abadusanga kuri interinete ni kuri wa3 akadomo radio yacu voa akadomo com. mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Eugenia Mukankusi basuhuza, mbaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. mu burundi hatangiye gahunda y'ikingira ry'indwara y'urukushi ibangamiye abantu bo mu ntara 6 z'igihugu. uburere 12 bugize intara 6 habonetsemo abantu bafise ibimenyetso vy'iyo ndwara. twagomba guhamagarira abenegihugu bose ko bo kwitaba iryo sekeza. uwo ni muganga Victor Bucumi, ayoboye gahunda yo kurwanya indwara zititaweho muri Minisiteri y'Ubuzima mu Burundi. nta mugenzi n'umwe wakomeretse mu bari bari mu ndege y'isosiyete y'u Rwanda itwara indege Rwanda Air yanyereye ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda. naho muri Ukraine intambara iragenda ikaza umurego mu burasirazuba bw'icyo gihugu, ariko abasirikare bayo banze gushyira intwaro hasi. ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya. turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. intambara iragenda ikaza umurego mu burasirazuba bwa Ukraine, aho abasirikare bayo banze gushyira intwaro hasi. Thomas Kamirindi akomeza inkuru. Uburusiya bwari bwategetse abasirikare ba Ukraine barwana by'umwihariko mu mujyi w'icyambu cya Mariupol gushyira intwaro hasi bitarenze uyu munsi kuwa gatatu. batabikora bakaba biyemeje gupfa, ariko isaha bwabahaye yarenze nta n'umwe witanze. abarusiya bamaze iminsi bagose Mariupol, ni mu burasirazuba bwa Ukraine. komandant w'abasirikare ba Ukraine bakiyirimo Major Seria Volina yatangaje ko atazi igihe bashobora kumara bakirwana. mu mashusho ya video yanyujije kuri Facebook aravuga ko abanzi babo babarusha ubwinshi n'ibikoresho kure cyane, haba ku butaka haba no mu kirere. si ubwa mbere Uburusiya bubwiye abasirikare ba Ukraine gushyira intwaro hasi no kwishyira mu maboko yabwo, ariko bo buri gihe bakabitera utwatsi. uretse i Mariupol, ingabo z'Uburusiya zakajije ibikorwa byazo mu ntara y'uburasirazuba bwa Ukraine yose yitwa Donbass. n'indi ntera itangiye, nk'uko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yabitangaje, asobanura ko umugambi ari ukubohora uturere twose twa Donetsk na Luhansk tugize intara ya Donbass. hagati aho, umuryango w'abibumbye uvuga ko umubare w'abaturage ba Ukraine bahungira mu mahanga uyu munsi warenze 5 miliyoni, naho abavuye mu byabo ariko bakiri impunzi imbere mu gihugu muri Ukraine baragera kuri 7 miliyoni. ubucamanza bw'ubwongereza bwaciye umwanzuro wa nyuma wo kohereza Julian Assange kuburanishwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. icyemezo gisigaye ni icya guverinoma. inkuru irambuye nanone Thomas Kamirindi. mu magambo yoroheje, ngomba koherereza ikibazo cyawe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, niko umucamanza yabwiye Julian Assange. Julian Assange yakurikiye isomwa ry'urubanza ku buhanga bwa video ari muri gereza ikomeye afungiyemo kuva mu 2019. ubu rero minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Priti Patel agomba gusinya icyemezo cyo kumwoherereza Amerika. nyuma yabyo Assange ashobora kukijuririra mu rukiko rukuru rw'ubwongereza. natajurira azoherezwa mu minsi 28 izakurikiraho. hanze y'urukiko, mu gihe umucamanza yarimo asoma urubanza, abantu bashyigikiye Assange bari mu myigaragambyo bafite ibyapa byanditseho ngo mwimwohereza, umwuga w'itangazamakuru si icyaha. muri bo harimo n'umunyapolitike Jeremy Corbyn wigeze kuyobora ishyaka ry'abakozi Labour Party, umwe mu mitwe ya politiki ikomeye yo mu Bwongereza. yabwiye abari mu myigaragambyo ati Assange nta kintu kibi na kimwe yigeze akora uretse gutangariza ukuri isi yose byonyine gusa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishakisha Julian Assange kugira ngo imuburanishe ibyaha 18 by'ubutasi, kwiba amabanga y'igihugu no kuyashyira ku karubanda akoresheje Wikileaks. iramutse imuburanishije agatsindwa, ashobora gukatirwa kugera ku myaka 175 y'igifungo.
ayo yari amwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi. Harakoze mugenzi wacu Thomas Kamirindi uyatugejejeho. Ni kuri radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri wa3.radio@voa.com. Tujya noneho mu karere k'ibiyaga bigari. Indege y'ikigo cy'u Rwanda gitwara abantu mu ndege Rwanda Air yanyereye irenga umuhanda igihe yari imaze kururuka kubera imvura nyinshi yagwaga ku kibuga mpuzamahanga cya Entebbe muri Uganda. Abari bayirimo bose bashoboye kuyivamo amahoro. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umunyamakuru wacu i Kampala Ignatius Bahizi. Rero ikigo gishinzwe indege cya Uganda Civil Aviation Authority kaba cyavuze ko ibyo bintu bisa nk'impanuka byatewe n'ikirere cyari kitameze neza kubera imvura, ariko abantu bari muri iyo ndege bose bavuyemo amahoro. Ubwo rero nakwibutsa ko ikibuga cy'indege cya Entebbe ubona kiri ku ruhande rw'amazi mu kiyaga cya Lake Victoria, aho rero hahora igiho cyinshi n'imvura iguye igiho kiriyongera. Ko icyo gihe cyatumye ikirere kidasa neza, nicyo cyatumye indege iva ku muhanda imaze kururuka nk'uko byasobanuwe n'ikigo gishinzwe indege hano. None se abari muri iyo ndege bitaweho gute? Hari amakipe y'abatabazi ahari abahumuriza, mbese barakomeza urugendo rwabo bate? Twabonye amafoto ava ku kibuga cy'indege yerekana abakozi bo ku kibuga batabara n'abantu bose babakura mu ndege, kandi ukuntu nyine ikigo kimaze kubitangaza abantu bose bari bayirimo bavuyemo amahoro, ariko ntabwo batumenyesha abantu aho baganaga niba bagarukiraga muri Uganda, ariko icyo tuzi ni uko abantu bose bavuyemo amahoro ari nta n'uwakomeretse. Ikigo cya Uganda nk'uko bivuga nacyo kiravuga ko indege nto arizo zonyine zemerewe kugwa ku kibuga cya Entebbe kubera iyo mpanuka yabaye. Ikibuga kizongera gukora ku buryo bwuzuye ryari? Ntabwo bari baratangaza igihe uburyo bwuzuye icyo kibuga kizongera gukoramo, ariko ndibaza ko ari mu gihe gito. Ariko hari abantu nahoze mvugana nabo bari ku kibuga cy'indege, bari bagiye gufata izindi ndege baja mu zindi ngendo, bakora izindi ngendo. Bamaze kumbwira ko bamaze amasaha 2 bategereje badahaguruka, indege zabo zidahaguruka. Bivuze ko iyo ndege ikiri mu muhanda. Ubwo ni umuhanda w'indege nini zicamo niwo wafunzwe kubera iyo mpanuka, ariko indi mihanda y'indege ntonto ku ruhande yo irimo gukora. Niyo indege ntoya nizo zirimo gushobora kugenda, indege nini ubu ntabwo zari zaba guhaguruka. Hari izindi mpanuka zabe nako kageni zabereye aho ku kibuga cya Entebbe zizwi? Nta mpanuka nakwibuka cyangwa navuga ziherutse kuba mu myaka ya hafi, ariko nk'uko natangiye mbisobanura hano ku kibuga cy'indege cya Entebbe ni ahantu hahora hari igiho kenshi. Iyo hari ikirere kitameze neza, indege iyo zije rimwe bazisubiza inyuma zikabanza zigategereza, zimwe ndetse hari igihe zisubira muri Kenya zitegereje kugira ngo ikirere kibe neza zigaruke. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kampala, ndagushimiye cyane kandi ugire umunsi mwiza. Murakoze cyane namwe bwana Venuste. Ikigo cy'u Rwanda gitwara abantu mu ndege Rwanda Air mu itangazo cyashyize ku rubuga rwa Twitter cyemeje ko abari bari muri iyo ndege ifite nomero WB 464 bose bavuyemo ntawe ukomeretse. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda rwakomeje kumva abatangabuhamya mu rubanza rwa bwana Wenceslas Twagirayezu. Mu iburanisha ryo kuri uyu wa gatatu, umucamanza yumvise abatangabuhamya baturutse i Kongo bamushinjura n'undi umwe wari usigaye mu bamushinja. Ku Gisenyi ni inkuru tubaza umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa uhari. Bwana Lukando Manu ni umwe mu batangabuhamya babiri b'abanyekongo bashinjuye kuri uyu wa gatatu bwana Wenceslas Twagirayezu ku byaha bya jenoside aburana n'ubushinjacyaha. Manu yabwiye urukiko ko yatangiye kumenyana n'uregwa kuva mu mwaka w'1992. Manu yavuze ko yari kumwe na Twagirayezu i Kanyanja muri Kongo mu minsi 3 nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana wategekaga u Rwanda. Uyu nawe ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwamuhasi ibibazo byerekeranye n'inyandiko yo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu 2018 yashyizweho imikono n'abavugabutumwa b'itorero ry'ababatista bo muri Kongo. Iyo nyandiko igira umwere Twagirayezu ku byaha aregwa.
umutangabuhamya umushinjura yavuze ko umusaza witwa Stanislas kugeza ubu utakiriho ariwe wayimushyikirije amusaba kuyishyiraho umukono. Kuri urwo rutonde rw'iyo nyandiko Manu ari ku mwanya wa 4. Yasobanuye ko akimara kumenya ibiyikubiyemo yemeye kuyisinya kuko indege ya Habyarimana yahanutse ari kumwe na Twagirayezu. Tugumye kuri iyo nyandiko, umushinjacyaha yabajije Manu impamvu yemeje ko Twagirayezu ari mubyara we. Yasubije ko mu muco w'abanyekongo bishingiye ku bucuti baba bafitanye bashobora kwitana babyara. Yashimangiye ko nta masano afitanye n'uregwa. Ubushinjacyaha bwamubajije niba uko bitana babyara na bakuru babo bishingiye ku muco bishobora no kwandikwa mu nyandiko zizakoreshwa mu butegetsi. Umutangabuhamya yavuze ko ibyo biguma hagati yabo byo gutebya. Yemeje ko ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 1994 Twagirayezu yavuye Kanyanja asubira mu Rwanda abanje kumusezeraho kandi ko nta wundi muntu wamuherekeje. Umutangabuhamya w'ubushinjacyaha wemera ko yari umwicanyi ruharwa Etienne Gasenge yongeye kugaruka arangiza ubuhamya bwe. Ifoto ya Twagirayezu yagejeje ku rukiko mu iburanisha riheruka nk'ikimenyetso yongeye gukurura impaka. Iyo avuga kuri Twagirayezu agaragariza urukiko ko amuzi bidashidikanywaho, nyamara uregwa agatsemba ko bataziranye. Yavuze ko kuva mu kwezi kwa 1994 haribwo yaherukanaga na Twagirayezu imbona nkubone. Yasobanuye ko mu 2013 umuryango w'uregwa ukimara kumenya ko yafatiwe muri Denmark, uwitwa Pasteur Theophile Kaberuka yegereye wemera ko ari umwicanyi ruharwa amusaba kuzashinjura murumuna we. Yemeza ko uwo Kaberuka ari we wamuhaye iyo foto ngo azashinjura umuntu azi. Gasenge yavuze ko nyuma wamuhaye ifoto yashatse ko yayimusubiza arabyanga kuko yumvaga izakoreshwa nk'ikimenyetso mu nkiko agaragaza ukuri ku byabaye ku Rwanda. Nimvugo yarakaje bikomeye Twagirayezu ahita yaka ijambo. Yikomye umutangabuhamya ko ibyo ari kuvuga agamije kubeshya mu rukiko. Ayavuze ko kugeza ubu ari we mukuru usigaye mu muryango wa se na nyina, asaba Gasenge gutanga ubuhamya yirinda kumukomeretsa. Mu bushinjacyaha bw'u Rwanda, Gasenge yasobanuye ko iyo foto ya Twagirayezu yari ayisanganywe. Imbere y'umucamanza yavuze ko yari yanze kuvuga inkomoko yayo, yanga ko uwayimuhaye byamugiraho ingaruka. Kuko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwaramubajije ku ruhare rwa Twagirayezu muri 1994 agasubiza ko baherukana muri 1992, yagera mu rukiko agahindura imvugo. Gasenge yasubije umunyamategeko Brice Bikotwa ko icy'ingenzi ari ibyo avugira mu rukiko. Yavuze ko byinshi mu bikubiye mu nyandiko ze atanabyibuka bitewe n'igihe gishize azikoreshejwe. Yakunze gutanga ubuhamya bwe atumbereye uruhande rw'uregwa. Yavuze ko mu gitero cyo kwa Gacamena uwitwa Bunani yafashe umututsi kaza mu cibere arinagira imbwa kandi Twagirayezu arebera. Yavuze ko uregwa yagombye kubasobanura icyo yakoraga kuri iyo bariyeri. Yemeje ko uregwa yari afite imbunda ya R4. Yagize ati ndamuzi cyane, wenda ashobora kuba atanyibuka nubwo nafunzwe sinakwibagirwa ibyabaye. Umunyamategeko Bikotwa yasabye umutangabuhamya kwemera ko inyandiko yitakubiyemo ukuri. Yavuze ko ibumbatiye ukwivuguruza, urukiko rwamwibukije ko ari rwo kuzabisuzuma rukazabifataho umwanzuro. Gasenge wakunze kurangwa n'imvugo yatumaga batari bake bibagora guhisha amenyo mu cyumba cy'urukiko, yavuze ko kuba Twagirayezu ahakana ko bataziranye umutangabuhamya wamuzi kuruta nuko yiyizi. Aturetse ko yageze mu mahanga akanyirengageza adashaka gusobanura ibyabaye mu Rwanda ndamuzi. Yongeye hatubunge mubonye imbona nkubone agize amahirwe ari kumwe n'umunyamategeko. Iyo haza undi ntazi sinari guhagarara hano ngo mvuge ngo ndamuzi. Yabwiye umwunganizi w'uregwa ko ibibazo mubaza yagombye kuba bibaza Twagirayezu. Ati niba koko atari umwicanyi yaraje gukora iki kuri iyo bariyeri yo kwa Gacamena, ibyo wagombye kuba bimubaza. Ati kuki mushaka ko musubiriza kandi ahibereye? Kugeza ubu urukiko rumaze kumva batangabuhamya 9 bashinja n'abandi 8 bashinjura. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa 4. Bagira ubusa ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Eric bagira ubusa urakoze. Reka tunyaruke noneho mu Burundi, aho leta yatangije gahunda yo kuvura no gukingira indwara ishobora gutera ubuhumyi yitwa urukushi mu Kirundi. Iyo ndwara ibangamiye abantu bo mu ntara 6 z'igihugu. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abantu barenga 1.5 miliyoni bazahabwa urwo rukingo kugira ngo iyo ndwara iranduranwe n'imizi. Inkuru irambuye na Pierre Claver niyo nkuru. Ingwara y'urukushi izwi nko kwiyagaza cyane ku ruhu ikunze gufata abantu bakuze nk'uko ishirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS ribisigura. Iyo ngwara iterwa n'umugera witwa Onchocerca volviris kandi irandukira. Mu Burundi iyo ngwara yibonekeza mu ntara za Bubanza, Cibitoke, Rumonge, Makamba n'igice ca Bururi nk'uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwabitangaje. Aho ni naho hategekanijwe kubera isekeza ryo gucandaga no gutanga imiti ikingira iyo ngwara ishobora no gutera uruhumyi canke ubumuga mu gihe uyigwaye ativuje hakiri kare. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru, muganga Victor Bucumi atwara umugambi wo kugwanya ingwara
indwara zititaweho les maladies tropicales négligées mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yahamagariye abanyagihugu kwitabira iryo sekeza rizomara indwi zibiri muri zo ntara zitandatu zibangamiwe n'urukushi kurusha izindi. Hategekanijwe isekeza ryo gutanga umuti uvura indwara y'urukushi mu burere 12 bugize intara zitandatu habonetsemo abantu bafise ibimenyetso vy'iyo ndwara. Twagomba guhamagarira abenegihugu bose ko bokwitaba iryo sekeza kuko n'umuti ukinga kandi uvura indwara y'urukushi. Mu bigo by'amashure umuremesha kiyago abonye bikenewe arakorana n'umudirekiteri w'ishuri kugira ahe abana bayikeneye. Abana batarashikana imyaka 5, abakenyezi bibungenze canke bonsa ntibarabwa n'iryo sekeza. Muganga Bucumi aributsa ibimenyetso nyamukuru vy'iyo ndwara y'urukushi. Ikimenyetso nyamukuru c'indwara y'urukushi nk'uko mwavyumvise ni kuyagaza cyane ku mubiri, cyane cyane ahantu hari amagufa manini ku bitugu, aha mu kiyunguyungu no ku maguru. Ariko ntituvuze yuko umuntu wese yiyagaje aba afise indwara y'urukushi. Ari naco gituma umuntu yobona ko afise ibintu byo kuyagaza bimumaze kw'imisi kandi bimubabaza cyane, akwiye kwitura ahantu hari ibigo by'amagara y'abantu kugira bamusuzume hama bagaca bamuha imiti. Haraheze imyaka 15 isekeza ryo kugwanya iyo ndwara ritanguye mu Burundi. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeza ko ubu ababoneka ko iyo ndwara ari bake kandi ko igiye kuranduranwa n'imizi burundu. Nta biharuro kanuni twavuga ko bihari, ariko iyo ndwara yaribonekeje mu Burundi kuva mu myaka yaheze. Twibaza yuko turi mu bihembere byo gusa n'abarandurana n'imizi ibijanye n'iyo ndwara. Ni naco gituma twohamagarira abantu ko bobandanya bafata imiti kugira ntihagire usigara inyuma azohave asigara aranduza abandi. Turindiriye ko hazokwitaba abantu barenga gato umiliyoni 1,727 n'amajana 563. Icigwa cakozwe na OMS cerekana ko ibice 99% vy'abagwaye ingwara y'urukushi bari mu bihugu 31 vya Afrika no Burundi burimwo. OMS rivuga kandi ko mu mwaka w'ibihumbi 2017 abantu barenga miliyoni 220 bari bagwaye iyo ngwara, ndetse ko abarenga umiliyoni 1 bari barahumye kubera urukushi. Ico cegeranyo gisigura ko igihugu kimaze imyaka 15 kigwanya iyo ngwara hari amahirwe menshi ko urukushi ruranduranwa n'imizi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver Niyonkuru, urakoze kuri iyi nkuru. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni umwanya noneho w'ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ndabaramukije mwese, Eugenia Mukankusi, tubahaye ikaze. Umukoresha wawe akubwira amagambo agutoneka, gutera ubwoba kugira ngo akomeze kukugiraho ijambo no kugenzura imyitwarire yawe. Iryo ni itotezwa. Umwana wawe ashobora kuba umwe mu batotezwa cyangwa abatoteza abandi, wowe ntacyo ubiziho. Itotezwa riboneka kwinshi, uhereye ku kwitwa amazina no gukozwa isoni bishingiye ku miterere y'umubiri w'umuntu kugeza ku kumwandagaza ku mbuga nkoranyambaga. Umuryango The American Psychological Association usobanura ko iyi ari imyitwarire idahwitse, aho umuntu wabigambiriye ahora asesereza undi akamubabaza. Ababikorerwa nta ruhare baba babigizemo. Akenshi birabagora no kwirengera ngo babihagarike. Impuguke zivuga ko kenshi bigira ingaruka kubikorewe ku mubiri no mu bwonko. Umuryango The American Psychological Association usobanura ko iyi ari imyitwarire idahwitse, aho umuntu wabigambiriye ahora asesereza undi akamubabaza. Abikorerwa nta ruhare baba babigizemo. Akenshi biranabagora kwirengera ngo babihagarike. Impuguke zivuga ko kenshi ibyo bigira ingaruka kubikorewe ku mubiri no mu bwonko. UNESCO mu 2019 yagaragaje ko izo ngaruka ku mubiri ziboneka henshi, uretse muri Amerika ya ruguru no mu Burayi ahaboneka cyane uburyo bwo kubabaza umuntu mu bwonko. Urugomo rwo kw'ishuri ruboneka ku isi hose. Abana babonwa nk'abantu batandukanye n'abandi baba bashobora kwibasirwa. Tugane i Maputo muri Mozambique, aho umukobwa ufite ubumuga bw'uruhu bwatumye ahora yibasirwa. Inkuru ya Sergio Ntambi. Imibare y'ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF
igaragaza ko umwana umwe muri 3 ku isi bari hagati y'imyaka 13 na 15 yakorewe itotezwa ku ishuri rishobora kumuviramo ihahamuka mu buzima bwe bwose kandi bikanagira ingaruka ku buzima bwe bwo mu mutwe. Tereza wahisemo kudakoresha izina rye nyakuri na n'ubu ntarakira ibikomere by'ihahamuka byaturutse ku itotezwa yakorewe mu gihe cy'ubwana bwe. Bamwe mu bandi bana ntibashobora kwicarana nanjye. Itoteza rishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe, imibereho n'imyitwarire y'abarikorerwa. Rimwe na rimwe na mwarimu yagiraga uruhare muri iryo vangura Tereza yakorerwaga. Iyo nabwiraga mwarimu ko ntabasha kubona imbere kugira ngo ashyire ku mwanya w'imbere, yarabyangaga akavuga ko atari we waryozwa iby'ingorane zanjye zo kutabona. Ntiyigeze afata umwanya ngo ambwire ntambuke njye kwicara imbere. Kuva mu mwaka wa 6 kuzamura nagize amahirwe yo kubona abarimu banyemereraga guhagarara imbere y'intebe zabo kugira ngo mbashe kureba ku kibaho mbone uko nandika. Ibyo byaranyorohereje cyane, ariko mu mwaka wa 2, uwa 3, uwa 4 n'uwa 5 narahangayitse cyane. Ku ishuri siho honyine Tereza yakorewe itotezwa. Kuba abantu bagukoza isoni bakajya bagukoraho ni ikibazo gikomeye, kubera iyo ugiye ahantu umuntu agatangira kugukiniraho ni bibi cyane. Avuga ko kuba mu muryango mugari ufite imyumvire mibi bituma ahorana ubwoba. Njye kugira aho njya ndi jyenyine kuko numva afite isoni cyane, ntininca ku bantu baraza kumvuga. Nubwo atarabasha kwibagirwa ibihe bibabaje by'ubwana bwe, Tereza yahisemo gukora ikinyuranyo no kurushaho kugira isi nziza, aho itandukaniro ry'abantu ritakabaye impamvu yo gucirwaho iteka. Uyu munsi ni impirimbanyi mu muryango ufasha abafite ubumuga bw'uruhu bazwi nka ba Nyamweru. Ndimo gufasha abandi ba Nyamweru baba baratotejwe bakaba bagihura n'iryo totezwa, aho hari imiryango idashobora kwemera kubana n'abana bafite ubwo bumuga bw'uruhu. Imibare itangwa na UNICEF igaragaza ko akarere ka Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ariko kiganjemo itoteza, aho rishobora kuba ku kigero cya 48%. Ubwoko bw'irihiganje ni urugomo rukomeretsa rukurikiwe no gufatwa ku ngufu, nyuma hakaza ibikorwa bihungabanya imitekerereze. Muri Cote d'Ivoire, Nour Bakayoko ni inzobere mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu, anavura abafite ibibazo bishingiye ku mitekerereze. Ni umuyobozi wa Saitrota, ubu buryo bukoreshwa kuri interinete mu gusuzuma no kuvura abafite ibyo bibazo. Arasobanura uburyo abantu bibasirwa n'icyakorwa. Le harcèlement, c'est quoi? Itotezwa ni iki? Ni uburyo bw'ihohoterwa ryisubiramo rigamije kugirira nabi umuntu cyangwa kumutesha agaciro. Ni imyitwarire mibi igira ingaruka cyangwa igahungabanya umudendezo w'umuntu. Kugira ngo tumenye neza itoteza, birasaba ko duhera hasi ku rwego rw'uburere butangwa n'ababyeyi. Kubera iki? Kuko biterwa n'ababyeyi dufite. Niba dufite umubyeyi utukana cyangwa w'umunyagitugu cyangwa mubi utagira icyo yitaho, uzabona ingaruka z'ubwo burere ku bana kandi bazanabisubiramo mu buzima babanamo n'abandi cyangwa ku ishuri, yewe no kugeza igihe bakuriye. Umwana agerageza kwigana ibyo yigiye ku bandi, ariko kandi ibyo ntibyagirwa urwitwazo. Ikiyongeraho hari n'imibereho igira ingaruka ku muntu bitewe n'ibyabayeho mu buzima bwabo. Rero abantu bashobora kwitwara mu buryo butoteza abandi. Hanyuma kandi hari abantu bafite ubumuga. Ubumuga si ubugaragara ku maso gusa, ahubwo hari n'ubujyanye no kugira ubushobozi buke mu kwiga no kumenya, buzwi nka dyslexia cyangwa se ubundi nka autism, ADD cyangwa ADHD. Abafite bene ubwo bumuga bahura kenshi n'itotezwa, haba ku ishuri cyangwa mu kazi. Ubwoko bw'itotezwa buhagaragara ni bubiri: ubw'impagarike n'ubw'intambike. Ubwoko bw'itoteza ry'impagarike ni iry'utotezwa ashobora gukorerwa n'umukoresha, abayobozi b'ishuri cyangwa se ababyeyi. Noneho itoteza ry'intambike ni irishobora gukorwa hagati y'abakozi ubwabo, abanyeshuri cyangwa abavandimwe iyo uri mu muryango. Icyo bibyara, umunyabubasha agerageza kugaragaza ububasha bwe abinyujije mu bikorwa byo gutoteza. Nk'urugero, bashobora kuvutsa utotezwa akazi ke cyangwa bakamuha inshingano nyinshi bagamije kumubabaza cyangwa bakamukoresha uturimo tudafite icyo tumaze. Nyuma hakaza ibitutsi, kubuzwa amahwemo, amagambo asesereza n'ibindi. Kwitoteza ryo ku mashuri ho, aha muri Afurika bisa n'ibitandukanye gato nuko bimeze mu burengerazuba bw'isi, kuko kenshi usanga ari itsinda ribuza abandi uburyo kubera ko harimo akantu
ko gukoza isoni umuntu. Gusaza ni intambwe y'ubuzima, aho umubiri ugenda uhinduka uko umuntu agenda akura. Abantu benshi baharanira gukomeza kugira ubuzima bwiza uko bagenda basaza. Kuri benshi kuboneka nk'umuntu ukiri muto ugereranije n'imyaka yabo nyayo ni ikintu nacyo bashyira imbere. Twabajije tuti niki ukora kugira ngo usaze neza? Dore bimwe mu bisubizo twakusanyije i Kigali. Mfite imyaka 50 y'amavuko. Biragoye kugira ngo nawe ubashe kubyumva kuko ni benshi. Mfite imyaka 32 y'amavuko. I'm 49. Mfite imyaka 49 y'amavuko. Abantu ntibemera ko mfite imyaka 50. Sa muri 40 kubera siporo, kubera ko nkora imyitozo. Ababwira nti rero nta kindi nakoze uretse siporo. Nitabiriye siporo, nkora siporo, nkanywa amazi, ibyo bintu bikamfasha mu buzima. The other people they don't just accept that I am even fat. Abandi bantu ntibajya banemera ko ndi mu myaka 30, bavuga ko nsa nk'ufite 20. Nkunda gukora siporo, ni kimwe mu bigize ubuzima bwanjye bwa buri munsi. This is all about my lifestyle. Ibi bituruka ku buryo mbaho. Kuva nkiri umwana nakunze kunywa amata, nkarya n'indyo gakondo y'iwacu. Nanjye ibyo byose iyo numva mbirwaye nkora siporo, nkataha nkanywa amazi menshi kandi nkumva ndakize. Impuguke zivuga ko mu gihe ntacyo wakora kugira ngo uhagarike gusaza, ushobora gukora ku buryo bigenda buhoro, wita ku bintu bimwe na bimwe kandi uhitamo uburyo bugufasha gusaza neza. Muganga Francis Palmer ni inzobere mu kubaga abantu mu bijyanye n'isura, akaba n'umwanditsi w'igitabo What's Your Number. Aratubwira bumwe mu buryo umuntu yakoresha kugira ngo yumve ko ari muto kandi abe ariko agaragara adakoresheje kwibagisha. It's alpha-ketoglutarate. Izina alpha-ketoglutarate ni rirerire mu nyunge z'ibinyabutabire, ariko kandi ni ingenzi kuri wowe, kuri buri karemangingo k'umubiri wawe mu gukora ingufu. Uko tugeza mu myaka hagati ya 40 na 80 zishobora kugabanuka inshuro 10, si ku kigero c'10%, ahubwo inshuro 10 zose. Kandi ndibwira ko aha ariho dutangirira kubona ko alpha-ketoglutarate idafasha gusa buri karemangingo k'umubiri gukora ingufu, ahubwo inagena uko uturemangingo fatizo twawe DNA twigaragaza. Ikindi ntekereza ko aho ariho itangirira kugaragaza ingano y'ibintu ishobora kugiraho ingaruka imbere mu mubiri, aho muri ibyo byose indunduro y'ingaruka nziza zose izaba igabanuka ry'imyaka ugaragaza ugereranije n'iyo ufite. Ingirabuzima fatizo zawe nizo ubusanzwe zitegeka buri karemangingo k'umubiri wawe icyo gakora, ariko hari impinduka zishobora kugena uko izo ngirabuzima fatizo zitanga amategeko cyangwa ntiziyatange, ibyo bita impinduka mu mikorere y'uturemangingo fatizo. Abashakashatsi benshi rero ubu bemeza ko ubwo ari bwo buryo bwiza bwo kubona ko imyaka yacu ijyanye n'uko tungana, no gusuzuma uburyo umubiri wacu ukora neza, ari nabyo bigena ubuzima bwiza kuruta. Niba wirebye ku myaka ufite ugasanga ugaragara nk'aho iri hasi cyangwa hejuru, ntabwo bihagije. Inyuma y'ibyo byose hari imikorere itandukanye y'uturemangingo tw'umubiri wawe. Bitandukanye n'ibindi bintu ushobora kurya, byo ntibiva mu mirire, byakubera inyongera. Kandi ntekereza ko ikibazo hano mu by'ukuri ari uko inyongera zose zitanganya agaciro. Amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya corona wabisanga ku Ijwi ry'Amerika kuri radio yacu VOA.com. Naha dusoreje, mwakoze kubana natwe, naho ubutaha mukore kandi ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze. Icyo kiganiro rero nicyo cyari tutugejeje ku musozo w'ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha, tubibutsa ko radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mukatwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'Ijwi ry'Amerika. Turi kandi no ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.voa.com, kuri Facebook na YouTube naho ni radio yacu VOA. Nshuti rero, aha niho dusoreje ibiganiro byacu, mbashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Nshimira n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro.
John Walker yari ari ku buhanga bw'ibyuma afatanije na Dieudonné Cyubahiro. Etienne Karekezi niwe wari uhagarariye ibiganiro, kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Tubashimire rero, tubararikira ibindi biganiro mu mwanya 1:09.